Bu kamçı kança eкен bayke? Son kamçı eкен ha? Dolon Dolon bu? Çineli ayağı. Balban kamçı eкен tuğanlar karanlar. Kok börüge. Kok börü sezon baştaldı tuğanlar marke. Yaxşı kamçılar var eкен, 1000 so'm deydi. Ö bayke gelmez balan ayıp turup qo'yыңыз. Tartı olsa ketip qolasız be. No'lar qancha no'lar? 1200. 1200. 4'ü 1200. Bu nemegechi bakayga? 400 so'm. Birovi je komplektmi? 4 eko. Eko 400 so'm. Noktalar. Noktalar qancha noktalar? 300 so'm. Mana kokbor taqqanga nerede perchatka da var ekan. Bu perchatka qancha? 450. 450 so'm. Son perchatka var ekan. Bo'lchi? O'sha bireli eko. Ha, eko o'xshash ekan buni to'g'ri. 450 so'm. Kokborning sezoni kelayotadi tuğanlar. Bağlarını bilib olingizlar. Da kokborga tegishli. No, basmaylar qancha? 500. Bu dele 500 mi? Ayışı menen dele 500 ekan, o prezident menen dele 500 ekan. Ne var ne ya? Ne itke o? Ha, ittik ekan. No, tizege qancha tizege bayke? 1,5. Eko. Eko he? No, çakanrağı qancha çakanrağı? 700. 700. No, yerlerçi? 2,5. Özele. Terdikçi? Erkekler 800'den 1200 geçer. 800'den 1200 geçe. Bağlar özgörülen yok bu. Şundayla murunqudayla. Bağlar tuğanlar murunqudayla eken özgörülerek deydi. Nerede kış koygan aparat var eken tuğanlar. No kança tuğanlar? 4000 so'm. Salat alып чыгат, жылып кете берет, he? Qayerdiki bu? Qayerden boğaz? Ben be. Hı. Tavas. Tavasın özünün. Numarasını aytıp qo'yыңыз. 51 53 0501 53 53 97. 97. Туғандар қыш құйып қолға барып олатсаңыздар, bu байкеменен содалаш алып, қышты оңой жөнөкөлөтүп куйса болот экен, кыйналбай, а? Şu сатып алыңыздар туғандар. Же жакшылап көрүп окшоштуруп жазып алыңыздар. Tavas koyuk değil mi? O жерде мындай эле байка. Ja, it қанша it? 6,5. Не it породасы? Овчарка. Овчарка? Eşek қанша eşek? Eşek 6. Boğaz eкен, ha? Tuyundап қалыптыр. 6 tuyun. Balta қанша байке, balta? 1300. Bulçu? 1000. 1000. Like basып qo'yinglar tuğanlar.